Higher election headquarters, there spices, nyabi, na first team in Namno, stew beer, ye flavor beer, say yet day, when you're dead, the wild gumama, and also suddenly DC and a dead dough, and money at the pa, fay and shay. Yakwa Sante, Mantamu, now qua Santia, about 1 persuade swear, what dear, in enough alcohol, work as I had dear, we had the MPP, there be as a sasa. If you're not beer, then yeah, wobba, and no any new Ebubiase about 1 perciano. Yamani Boni Isaac and Manoni addition so Eddie and Como. Show one how pa one more FM when no soon to Umbejina, Eddie ato aba ewafi aba. The Jumedia be PM o new Ebubiase. Ya no man for wa ebedi nkomo. Jumedia ehwe about 1 person ahodwa. Emfie na bia osesa wansa no. Ene ye mpo won mo a afimpi meri ne aduane na yabatoe. Etimu se ehwa retire. Ye nim se NPP o se NDC o ene edi nkonim. Ni Ebubiase nso ekasa about 1 person aye ho. Enu nti ne Yamani Boni Isaac K no menyo. Ene omanfo wo ho atwetwe nkomabusa won se how ben no na mu a afimpi mmienu ne adunu na yabato obehwe so ede ato aba. Ni me le wide ko kwa me kwato aye ko ku ye to 350 and almost 500. Na ni me ye to skasa ni ebenya e fa so ben ni ebenya ni agi bia hwe ye ma. Eti ya sra ban ni say omo man ni mla fom na abato ni de afi ni ya hwe ya NDC MPP ya ntunu obi ya. Me nam kura kom de de me da juma be da minyae. Minya adwuma bia anya me ye babunu adwuma bia ni wo me nya bia ye. E na me koto aba. Me hwe bibia ho nto aba. Ebubiase a first no na normal ko na se ade bibia ba na kan say ewura jojodo wo so no na wo ye normal boy community ba ye normal bi ebo me a kura se afiance my school on my network pro aye kwa na obugusu ye se agbe de o face no o my mo o de ankwala atutu adwuma me ni ama me odo obugusu dia ama atuwe yase abakra ya ntudu ne sei eya danse menan ya Ebubiase de na ye kuro nketuo ma ye kokko ni ene bibia ho ye adanse menan ehwo kokko efa ho a aban enyato enyasem ketwa enua timane ade so bra me no kasai ensu start ko ha na aban ya mo bankasa oba tumi ko wo eka atechem just areho men night to go to obusan so a yesi aban dia ma contract wo so my first code aka second code ye hu de o mo pa kire say jojo do dia na emeto ama say jojo do dem ntu mo bia because omo ba nyina mo amoa ehwe wo hwa ma na akwan po a ete say forest kwan ana aho kire nso a Ebubiase ha mpo adwuma mpo enya bi nye ye ma aya abatasa yankwala ko school ko a ye hu ne eko ana ko hospital ho mpo nya papa ye ko hospital insurance mpo ye de kwa si enya hwe nti de ntami abatwo no mbehwe so no Midin Edi Jamra ako Ma yanko na Adom News editor ye wura kwasi agima na womo aye e woni Ebubiase wa Asante Mantemu anke nim se Asante de we ye the MPP ebefa no ho de afe anamfie na bia no esesa kwasi memo akwaba se bibia boko de constituency watch new Ebubiase very interesting na new Ebubiase no NDC area okay February 96 ebe nyina ye to ba NDC ne di nkunim 2016 NPP bowuram sa election Ekufuado then candidate Ekufuado or a difference of about 58 less than 100 and we didn't nkunim for presidential okay parliamentary no George Oduro Buahin or the 4027 in the DBT NDC no and I'm call 2020 NDC drop on the candidate and Okofa Abdul Salam Adams Edebai or also by no beji free George Oduro of MPP now se usha anytime be able to be an presidential no NDC e win just 2016 2016 and 2020 no NDC sanso buy afie dey able to MPP akofa George Oduro dia babio okay usha George Oduro na 2016 on Ekufuado call presidential no call parliamentary no George Oduro amano nyae no ebro Ekufuado de no so okay onyae ma over 4000 and odidi nkudim inti botumi ahwe se ho no skirt and blouse eto ye if say dodo no tuma George Oduro a omo to presidential no ama Ekufuado ama MPP
So now this year election is the same George Odro against Abdul Salam Adams. Ah, no ye MP wo ho se. Ono no meji free George Odro in 2020 mfie na etwem no. And afie so no omasan so akọ. It's very tricky, but NDC for no upper hand. If you say fee 96 ebe nyina no presidential metumi akan so share trend in there. And the NDC metumi dinkuni, but George Odro on say utie mame forum kasa no. Obi say o wa ba be boa o ma madwuma ne ade. Amofo no penasem or a grassroots person. And MP no tia akonya so no sisi o NDC no so say there be me party ni abem me MP me kopri bi en fe mame. Enti me den dia boa mo say da achimo tuma yen na NDC ba bem dia dia mo hwehwe mo so musa beka. And George Odro so say there be and akoya apere onti no yen hwe de yen hwehwe mu by November e kono yebetu picture ni clear. Ebana sa ebe prediction ya hwe se constituency no ebe ko benkum na ebe ko nifa but at the moment no NDC wa hoden wo. Okay and yen fa unsi ha da sane ebe se hye no ni Ebubiase wa Asante Mantemu sade constituency watch and na ye kohwe ye trend no etie